Naš hotel. Mama pije. Šta to pije mama? Šta to? Evo film. I evo Ema crta u krevetu. Ne crta više, spava Ema. Ko mi spava? Ko spava, tati? Ko spava? Ko spava svoj tati? Reci, di smo ovo došli, Ema? Di smo došli? Di smo došli? Reci, tati. Di smo ovo došli? A? Došli smo u hotel, reci. Čete spava još? Ćemo gasiti svjetlo? Ne gasi svjetlo. Ne gasi svjetlo. Nećemo gasiti svjetlo. Ema će crtati. Ajde, dobavi sama. Bravo. Bravo. Ko će sada crtati? Ema. A šta će crtati? Šta će Ema crtati? A? Šta će Ema crtati? Ajde, vidi tata šta Ema crta. Ema ići spava. Pava ti crtati. Ko se šišao? Ema šišala. Ema se šišala. Ko je šišao Emu? Tata. Je li tata, a nije mama? Je li tata ili mama? Tata doma šišao. Tata doma šišao, doma je šišao. A ko je tato šišao? Baba. Je li? Da vidi, aj reci papa, baka Mira. Hoćemo poslati baki Miri da te vidi. Hoćeš joj papa, baka Mira i papa tetea? Papa teta. Papa, baka Mira, papa Vjera? Ja. Ko još? Papa. Papa. Doma, Baba and Daddy. Dujam, baba Deni, Dujam, Vjeja, Petar Pan. Papa Peter Pan. Papa Duja. Papa Damondoj. Ko još? Papa Emma. E?